eningizimu enyakatho empumalanga ngeshwalanga lafika khona lekhasi lengumsakatho hamba impilo eFeswatini evela bomakhelwane nangeshawa kwatlwandle kuma diasporas ngoba isibongo sami siyanifusela angihambi ngethola ngihamba namgqotsha kaNkulunkulu ngohamba with the great prophet ehlula amadimoni ulapha embekelweni kuthazilake bonke bantu labanedinkinga empilweni tabo sake nje kulenza bawafta ukhulumisa indzaba yemthandazo yonwani ngicela ubavusele Phephetha. Thank you very much Moloyi, thank you very much my brother. Siyavusela kuwe mbukela lapha ekhaya la usibukela khona lapho sibukela evena kaNgwane sibukela bomakhelwane bethu abe South Africa abe Mozambique. Siyakuvusela egameni lika Jesu Christ lokuvusela kula ngumprofeti wakho ngumprofeti ngikhula amadimoni egameni lenkosi ngithi egameni eliphakemeyo egameni lika Jesu Christ ngiyabingelela. Ayike sengena kuyo ngehlelo lethu kodwa ke ngicakhumbula kusana lokusako ukhona uMphetha kaNkulunkulu uyathandazela bonke abantu labagula kona labanedinkinga lapha embekelweni la kujakho nemakhumbi uphatha umningo wakho lonke 150 emalangeni kuya eTulu khona ke nemaphobele choose the water of life and the anointing oil utakuthola etandleni temprofeti. Yes Lord. Phephetha. Yes Lord. Sikhulumisa indaba yokuthi kule buthakathi bantu bayaloya bantu bayaganga. True. Bagangala abanye abantu ukuthi bangaphumeleli. Hallelujah. Sikhuluma nje lapha ekhaya ngendeke ugangiwe ningahambi kahle waloya. Yes Lord. Yes Lord. So sikhulumisa indaba ye one on one. Yes Lord. Coming to see the prophet. Yes Lord. Yes, ngicela nje vele sigcizele lapho Phephetha and elaborate on that one. Siyabonga kakhulu Moloyi egameni lika Jesu Christ ngoba indzaba mayobona umprofeti egameni lenkosi usuke awumanje uye umprofeti ndihamba kahle tinto egameni lenkosi kepha mawuya umprofeti usuke unele belief yokuthi uya kuNkulunkulu ukufa inhlitiyo yaNkulunkulu ngempilo yakho egameni lenkosi ngoba uNkulunkulu kuphela lokwatiko ngempilo yakho ukuthi impilo yakho ibheke impilo yakho ibambeke tinkinga takho tibangwa yini tinkinga takho tisukaphi why tilo dimenza onye tingalungtinto egameni lenkosi sabe siwamanje ke iBhayibheli lithi simakathe kude la kwentako angaka kwembuli endinqweni takhe ba prophet in other words Moloyi kude umprofeti la bakakubuta uNkulunkulu amfihlele kona egameni lenkosi so ke Moloyi nakuphaka yithi ke indzaba bhuti omkhulu indzaba ye one on one egameni lenkosi noma indzaba yekufuna umthandazo usuyofuna kufa ngempilo yakho usuyofuna kufa ukuthi yini indzaba ukupheka kangaka yini indzaba kungaphumeleli lutho empilweni yakho uya kumprofeti ke uyokuva lokho egameni lenkosi why because some babies Moloyi they are not physical they are not emotional but they are spiritual Moloyi leti kamoya tingatsinga ukuthi utilwe ngemandla tingatsinga ukuthi utilwe in the physical tingatsinga ukuthi utilwe evening likamoya egameni lika Jesu Kristu ngoba kunamlapha ekhaya my brother lokuthi impilo yami ivalekile impilo yami isuwela enkosi yami kude lokulunga kude nje lokuphatheka atiphumelele ngifuna umsebenzi abangiqashi kansuke babamba ngibona ibheka bantu sukwele those are spiritual blockages sokuvalekile Moloyi kunelifu nelivale impilo takho emadimoni avale impumelelo yakho emadimoni avale inhlanhla yakho egameni lika Jesu so usume phasi ke uye kumprofeti uyova ukuthi kuvaleke kuphi ngavula kanjani sifuna uNkulunkulu eNqwathi yeDaniel number 10 verse number 12 egameni lika Jesu sikhuluma nenzaba nje ama blockages spiritual blockages so ayikho indlela yokuvula lama spiritual blockages ngephandle ukuthi uye kumprofeti akuwe ukuthi kuvaleke angavula kanjani bese yakukhulekela yavulela asifuzeni incwadi uDaniel 10 verse 12 ufuzeka kanjena waqhubeka wathi ungesabi Daniela. Yes Lord. Kusukela ngelangane kuqala msukwana utimisela engqondweni yakho uthi ufuna ukuqonza kahle kunjani nekuthoba phambi kwaNkulunkulu. Yes Lord. Yes Lord. Emavi akho evakala kahle onke mina sengitele utawuletha imphendulo yawo 13 kodwa ingelozi yembuso wasePersia
yangivimbela Hey. kwathi mathe kwaphela emalanga lang 21 Yes, Lord. Yes, Lord. kwaze kufika Mikhayeli lo munye wethi ingelozi Yes. kude ungilekelela Yes, Lord. ngobe bengishiwe lapho ngedwa nemakhosi asePerisia. Naye molo indzaba lenkulu lesikhuluma Yeah. ngayo brother sikhuluma ngendaba yema blockages Yeah. imilalo yalombukela lapha ekhaya Yeah. afanelekile akuphumeleli lutho akulungi lutho kude lokuhamba kahle egameni lenkosi Uyathandaza. Lo munye uthi ingane ngiyathandaza Yes, ingane ngiyakholwa ngiyakholwa. ingane ngiyakuzila Yes. uyangalo ukuthi impilo yami imenza Uyangani ukuthi ngingaphumeleli kumele kwente kanjani namhla sithola imali nemagama lamnenzi kakhulu lamcoka kakhulu la uthi lo mbhali Yeah. kahle ukhuluma ingelosi la Yeah. uzombhala lapha molo uthi ngelilanga lekuqala uthandaza Yeah. amagama akho Uqiniseka. umkhuleko wakho wavakala Wevakala uNkulunkulu awukosiyami wasenkulunkulu uyawuphendula wanginiketa timpendulo Hey. yalomthandazo Hey, Nkosi yami. wasiyangithuma ukuthi angiyoletha manje Lempendulo. manje ngisengisahamba ngisendleleni Hey. ngibanga ngengelosi Yembuso yemnyama ngoba mona kunengelosi yembuso ebumnyama Yeah. kunengelosi yasathana Yeah. bakhona bathakazi Bakhona abathakazi. kuloya into lekhona Yes, Lord. egameni lenkosi Yeah. nokungathandaza kanjani lengelosi ebumnyama ikhona Ikhona. kuyavimbela umthandazo Umthandazo kade waphendula Wena. mana indzaba kunengelosi Kunengelosi. levimbetindlo takho Kuthi tingaphumeleli. ifike endlini yakho Ephethe. uzombhalelo kwase kwafika ingilosi yemali kwaze kwafika ingilosi Mikhayeli yena ma lo munye wethi ingilosi lethi khulu Hey. kade hey ongelekelela. Nkosi yami hey Hey, Nkosi yami Nkosi yami. so bumntwana bekusuma passport uye Yeah. umprofeti usuke uyoreinforce Yeah. ngoba sewuthandazile Sewuthandazile but umkhuleko wakho hayi ngoba uNkulunkulu awuva Waphendula. wawuphendula manje kunethi ingilosi Yeah. kumnyama Lithumbele. lithumbele indoda Hey, nawe hey, kade hey, wenza hey, but kunengilosi Yeah. yekunethunyelwe Yeah. uzathumba Yeah. umshado wakho Hey. abekade ngoba Yeah. nebhizinisi kepha kunengilosi Kunengilosi. yethunyelwe kutothumba Yeah. indotakho Ngilosi egameni lenkosi yemnyama. imali yakho Yeah. awuyiboni ibhekaphi Hey, kunengilosi Yeah. intshontshe Intshontshe egameni etimali likaJesu uthi akusukuma phasi ke manje yoreinforce Hey. umprofeti Hey. egameni likaJesu umprofeti unethela amandla namakhulu ukuthi Oh. bese bitha boGabriel My God, my Father. Mikhayeli Hey, ingilosi Nkosi yami. yamandla egameni Yeah. lenkosi lisithi ngaphuma egameni lenkosi ndingakushiya ufanana ndingakushiya ukhala ndingakushiya ulila Hey, egameni hey, lenkosi hey, usekhala khona uyabona ukuthi Yeah. impilo yakho ivalekile Yes, imenzawonye Yeah. akulungi lutho sikhathi sakho sokuthi usukume phasi nyalo umnyaka usaqala wena Usaqala. asuhlala phasi Yeah. egameni lenkosi My ngoba God. uyabona ukuthi mnene ophelile Hey. wehlulekile Yeah. nalenkinga kuthona kude usuba uye khona ngiyaphakela ngithi mina ngiyaku-invite Hey, ngiyaxwayisa ngisisuka Yeah. phasi ude usizakala egameni likaJesu Ibabele lithi abaphethe banikiwe amandla emagunya emazulwini nasemhlabeni konke labatakukhulula Thank you, Jesus. emhlabeni nasezulwini kusuka sekukhuleni natakukhulula ezulwini nalapha kanjani. Oh, yes. Lalokuchazela konke lakubani umphathi ngendeka kuyakuthinza lapha ekhaya. yeah ma Ukhona umphathi kaNkulunkulu kusasa uyathakazela ngolesithathu embekelo la kuja khona emakhumbi. Yeah. Sibemeda nje ukuthi ikhona i1 on 1. My God. Utawufika kuthazela umprofeti unengelozi. My God. Futhi lenelilanga. hey Nkosi yami Itawukwathi ukuthi bithe ngelozi kulandwe lomshado wakho. egama likaJesu Nemsebenzi yawubuye utakubeka isandla and deliver you. akathe wena Kubuye tonke izinto takho Hey, Nkosi yami. netimali Yes, Lord. longathiboni sibheka. Yeah, Sasa yeah, ngesathu ukhona umprofeti embekelweni. La check khona emakhumbi utawushaya nathi inombolo utibonako. Yes, Lord. Lesifakile lapha uyachaya inombolo ethi uyabhalisa. Kunjalo. Uzi prophet I'm next in line for a miracle. Yeah, Ube yeah, prophet nami sengilungele for umangaliso. Mighty Utawuba Jesus. khona prophet scattering 11 ngiyaphinda. Jesus. Scattering 11. Asiqhubeke ephephethe siyikhulumise lezabo because buthakathi bukhona. hayi bukhona manje Maybe I exist. We've seen people baganga ngema destinies ebantu. Yes Lord. Yeah. Yes, Lord. Lo munye moloyi lapha ekhaya umbukeli angayifakaza lenzaba. Yes. Athi impilo yami mangiyibuka ngiyiphila. Okay. Ngiphila impilo lekiyaphila ngogogo wami lokwathi ashona. Mbangisingi bangiqoqela yebo. Babangitshela la khaya bathi nagogo wami lempilo le abephutha kanje makaleli busuku. Yeah. Nagogo wami lebe washona
naye bekathuka tanya ebusuku na gogo wami ebusuku naye wafa amine gogo wami washona naye wafa ngalesifo lesi so uphila i-repetition yesimpilo yebantu bakibo labakathe ba that means lawo ngama-cyclists of delay molowe my God lakhaya tonke tinto abantu bakhona ingcinga nzawo kuyile phambili or there are some hidden backlists longawathi ukuthi lempilo yakho ibanjwephi letimbi tikhona kepha tifihla ke egameni ke so uthina ke manje bona uthina ini nalethiwa ke manje i-direction egameni lenkosi umprofeti akutshele ukuthi okay wena impilo yakho ibanjwe la wena kwaloya abantu kwaloya kanjani kwaloya kuphi yakuphile ndo kuyahanjwa ngoba unebuthakathi nobuthina lokuthi singene deep ukudila nabo egameni lenkosi so uyahanjwa manje ukuthi lento before we attend njengomprofeti uyibone ukuthi isime iqhamuka philelo and inemandla kanganani bese yaku-attack-a khona ke bese egameni so uthi ngabanye le direction leyo manje uthi umprofeti awusibukele my brother lencwadi yeTaga number 3 verse number 5 egameni likaJesu Kristu. Oh yes Lord hayi nje bese uyakuba prophet nyana nje uthi ngamuntu we-authority uthi umuntu osemagunyeni yes Lord Taga 3 verse 5 3 verse 5 ngifuze bese fuzeka kanjena ke brother themba simakathe yes Lord ngayo yonke inhlitiyo yakho yes Lord ngeyami ekwatini kwakho my God matise kuko konke lokwendako yena uyawuqonzisa indlela takho moloyi indzaba ithi some people outside them they are moving but they are not progressing labantu moloyi babona bayahamba ngaphishanekile enhlentasi and every day phithitela but awubona babhizi ngayo inkosi yami awubona ukuthi lo muntu lento lendawo uyasebenza from January to December lemana umbona usebenzela kude lana lo muntu enza yakhe but solo ngaba kandlungane ekhaya indlu bayikala ayipheli ihlahla phakathi ikolekshana phakathi lo muntu ubhizi but good direction akune direction so ngabe uya kumprofeti usofuna kuva ukuthi ibambeke phile impilo yakho usombhake manje uthi themba simakathe in other words le mpilo yakho kuze ukhululeke eveni likamoya ukuthi uye kuNkulunkulu ufuna uvatha inkosi ngabe ngonephi ngabe ngasitala kanjani egameni uzobhale methembe simakathe ngayo yonke inhlitiyo unganciki ekwatini kwakho phuma bathakisi phuma etinyangeni phuma kwebesaphuma phuma nogedla lwakho uyalapho yakilo nje nkosi siphuma lapho ukhona simakathe nosebenza ngebaprofeti bakhe nofike mphule yonke imfihlo yethi inkinga takho amphule yonke imfihlo yekupheko yakho aphize asendlule akunike i-direction lokuthi wena ungasitala kanjani ngoba hayi kusemotoride emasondo nesivinini yes Lord inkinga yakhe ethi yakuphi kahle kahle ingkanzawonye iyahamba but iyanhlanhlatheka my God kunjalo soke kuze kuthi utothola le purpose yempilo yakho kunjalo imbongolo yayinganayo le purpose ngoba yayikhubele esihlahleni hey Nkosi yami but the day Jesu athi hambani niyilanze niyithukule nitena yaqala yangena eBethlehem ingena bayindlalela ingubo phasi bashada ndabalilite yathola ipurpose sindike ke ukhona umgcotshwa uNkulunkulu sowukhathele sowuhambile yes Lord phelile netimali kunjalo but nje lakhaya ngo150 ncane nayo ufuna ngathi ngayakhuphuka stay cool my brother ngoba ndoda yenyuwe tido kunjalo layinyusa so phatha lo mnikelo ung150 yes Lord and come as you are kunjalo uthi prophet ngitanje nekholwa ngiqala ungisiza thank you Jesus impilo yakho ngeke iphize ifana uyathi umprofeti makabona lobuso bakho noma kanjani without profeta uthi angaprofeta i-deliverance nenkululeko yakho okay 100% guaranteed ungeke uphinze ufana moloyina indzaba lenkulu umbuko lapha ekhaya angayifakaza lenzaba yes Lord athi nginedinkinga njalo njalo
Dikho. Damn it inkinga pay. Mina address lenkinga levelele. It's a problem after problem. Kunjalo. It's a chaos after chaos. After chaos. Angisathi ngitakwenza njani. Yeah. Egameni lika Jesu Kristu. Lento le ngiyaddressa ihambe iphindze ibuye. Uyabona khona. Lakhaya la noma ngingathiwa umuntu nakhona uganile. Yeah. Ngeke wonke agcine enzile. Le relationship yafail. Ivele fail. Bonke badalele ekhaya umuntu abantu lakhaya. Hey Nkosi yami. Lakhaya bangathiwa umuntu nakhona uyoqelwa. Kepha kwenteke agcina thatho. Once umkhwelelo wavela lakhaya uhamba angaphinza abuye. Akabuke ngisho uyabona ukuthi mole kunenkinga. Let's address wona egameni leko. Imali lakhaya atibonakala. Lakhaya nje umuntu akhona noma ngabane imali enjani. Asiboni ukuthi mole uyenda yini. There are some problems. Let's address wona egameni lika Jesu Kristu. Lakhaya there are some constant sicknesses. Lakhaya sifa nesifo sinye. Lakhaya uyagula onke namala. Lakhaya sifa ngecancer. Lakhaya sifa nge-TB. Ne-TB akusiyi TB per se. But buthakathi ubhakathi nane-TB egameni lenkosi. Ufuna kunidla no. Mhlawumbe wathathwa umuntu lakhaya. Wafana umuntu sekumayena manje lakhaya. Unilanza no. Ngale ndlela lafa ngayo nayo. Egameni lika Jesu Kristu. Uyabona lapha kunesifo. Kunephethile. Kahle ukuthi address. Let's lashwe egameni lika Jesu Kristu. So ngemoloyi ngumthandazo kuphela no break those patterns egameni lenkosi bese ufika umkhuleko uvala those demonic doors egameni lika Jesu Kristu. Sibukele my brother incwadi ya Exodus number 34 verse number 7 ngoba asifuna sikhuluma sifuna ngomoloyi ngoba bana bekhaya bana ethi justify Exodus number 34 verse number 7 egameni lika Jesu Kristu. Asifunze phephe. Exodus number 34 verse number 7. Yes. Exodus 34 verse 7 kuzeka nje na. Yes Lord, yes Lord. Ubendela umusa labathi inkulungwane. My God. Athethelele emaphutha. Nalokubi netono. Kodwa ngingeke ngihlale ngingamjezisi. Lona liqala. Ngijezisa abantwana. Nebatukulu bakho ngetono te batali babo. Uyayiva molweni endzaba isenzaba uthi uNkulunkulu lapha ubentela umusa naba. Labakhethi nabathi enkulungwane labathethelele etono emaphutha. Labathi qona baqolisako phambi kaNkulunkulu. So uzombhaleke molweni kunanaba ke manje molweni. Naba lathi uNkulunkulu labangakalungi uthi uNkulunkulu uyabajezisa. Noma ngabe uthi ngizengifika esitukulwaneni. Nasesine nesesithathu. Kunebanda bekhamoloyi labangazange bone lutho but kona batali babo kona bomkhulu babo kona abantu abakathe bafa ekhaya simakathe solo ubeke isiqalekiso etikwane endluleyo egameni lenkosi uthi umprofeti to identify ukuthi lempilo yakho ibambeke kona bani sitakala kanjani ngosemoloyi abantu bahlupheka ngephandle ngenxa yetono te batali Nabe bathaka. Nabe baloya. Balenhlitiyo lemba laba. Egameni lenkosi. Lento seyehle students sekusala sesibili sesithathu. Uthi makathe ngiyajezisa. Ngingayekeli. Uthi ngengihlale ngingajezisa. Uthi bese ngiyaqhubeka. Ngiya esitulweni sesihlanu, sesine. Egameni lenkosi. Uthi akusukuma phasi to identify the root of your problem. Ungabe usitibona sesingakisela ngumuntu lebeka ngumkhulu wakho waloyo bekaganga Nkosi yami namuhla kubathi hambi la uthi ngumprofeti utata ubuka kusi lelo lephethe one ngemaloyo yinawo dono lethi noma sonto phila kuso utobe siyakuthia siphenduka ngoba nawe ufuna uphenduka noma ngemadimoni lawa nemimoya ledlala ngawo noma kwathunjwa lethi ngelostakho letlanza timphendvulo takuNkulunkulu kunjani noma kuthakathi lo lobhekane nawo ngoba labamoloyi wayithinza lendzaba lenkulu ngoba labanye moloyi basesebahlala bacabanga ubuthakathi kanti sekungasibo ubuthakathi uphile esonweni lomuntu udla sono funa kuphenduka yena uze kulunge nje indodana ngoba Solomoloyi Solomoloyi ngiso lesivimbela iconnection yemuntu naNkulunkulu sitha lobuso baNkulunkulu uthi simakathe evini lakhe uthi indlebe yami ayisikunzima noma ayisukhulu ukuthi ingahlala ingeva imthandazo kepha phambo kotelo tisithe kuso ba in other words lesinye isikhathi nje before standing up before going for prayer you must do a self introspection ulihlole ukuthi ngabe kude nema itolo lentenda ngabe nje ukhiphathisu lapha
lapha ekhaya khona uyabona kunema consequences akhona. Yeah, consequences. Yeah, makabe nje udlisa indvodza lapho ungifakaze ngoba laba emadoda adlisiwe la ngephandle. Indvodza isunga sayisaphile enhloko ihamba ikhuluma yodwana. Hey, awuyibona umntanga lapha phezulu noma hey, ubona ngaye nje uthi wo utangalana lo muntu omsana. Asiqhubeke. Hey Nkosi yami. Bazalwane ukhona umuntu kaNkulunkulu. Lord. Ngiyacela sukumela impilo yakho. Impilo bebethe iyasukunyelwa. Kunjani? Awukwazi ukuhlala kulesimo leso thathe wethu. Kunjani? Wena so faceile uhleli lapha kuthi ukuthatha. Bayathatha left right and center wena. Ngiyabheka la ku. Badenda baqala ngawo wena. Nkosi yami Jesu. Leni wena kwendekani? Ya, uthi ngakusita kahle. Singakusita kahle. Bakuloya bakusakatha. So ngeke sidlale ngawe ke ukhomba ngalesithathu nangemgibelo. Make an appointment. Kunjani? Hamba sisi uyibolekele imali. Yeah. Come to the prophet and say, prophet, ngicela ukahle umprophet uyabonisa utawukwathi kumbamba lo mnyombo wenkinga. Embi kwemprofeti ivuleke amafayela ngempilo yakho. Kude bebethe umuntu wadalelwa kuhlupheka. Hawu ngeke. Nokudonsa nje nzima. Jeremiah uthi uNkulunkulu ngiyawathe emasule nginawo ngawo. Oh my God. Ngemase ukuphumelelisa hayi ukubula. Hayi ukubula. Kupheka kanjani ke wena? Kupheka kanjani? Ngake egameni lenkosi. The time is of that thing yebo thing amen. Uhluphe kanjani? Ngoba lo mnyango lo lapha ekhaya ngoba some of the things le nto uyadiva nje kusayikhona. Kodwa dingahambi kahle manje. Lo mnyango lo ngoba bona ilenza yakamoya uNkulunkulu wayakha nje yaba strange. Ngaloko ukuthi makukhona into engahambi kahle lo mtimba uyasensa. Uyasensa lo. Ufike ukukhuluma ukuthi ayikhona manje. Mina ngathi ikhona le nto lekhaya. Konke lengahambi. Uyabona efana nale. So nje my brother egameni lenkosi. So lo mnyango ngasho ekhaya athi mina nalokuthi ebusuku ulele usabalite lokuvalwa ngaleki moloyo. Bona mathundi. Uboye mathundi lamnyama ubuza ugijima uqosha indvodza emahlathini la. Utha uyawa ugijima. Hey Nkosi yami. Kwende njani? Kwende njani? Wahlala unestress engqondweni yakho. Awuhlala ujabule kuthiwa namhlanje cha ujabule uyahleka namhlanje. Stress emva kwestress. Uyakibuta kwendeke nje. Those are signs of a spiritual oppression. Unyathelekile uba ubambekile even likamoya egameni lika Jesu Kristu. Uthi manje nje uthe i-deliverance yakho utawukwathi ukuthi ukhululeke egameni lika Jesu Kristu. Uze ube nebantwana kuthiwe nabantwana bashela tinyoni bangakahle bakushela tinyoni kuyankonkodwa amaqala. Hey Nkosi yami. Sawukulele lifastelo sawubhobotha umntane bantu sewenteni onke malanga wena uhlala ubhadala dinkinga makala emva kwemakala. Spiritual oppression lento le mana sowuboshiwe usethile. Nkosi yami. Sefuna yomfayinela. Sefuna abameli. Every time ngakho dinkinga emaphoyisa kapheli kakhona uyadibuta kwendekeni wena uthakathiwe wena uloyiwe impilo yakho ivaliwe kufuna uze ungaze ufe nabanye ngolela kuthiwa ushawe stroke. Stroke sekwakhiwa lezi yindlo yekwakhiwa phela ngeuhlala ngomne stroke bangabe every time problems usonke esikhathi umfana ulahlekile ekhaya sosethwaleni sebamdlengile bamrebhile uyadibuta kwendekube ukuthi umitha umfana kuyisemvala khaya sondliwa mntana uyadibuta kwende njani. Hayi Nkosi yami. There's an everlasting solution ngele khona embekelweni umphethe uNkulunkulu chazela abantu. Fika 11 isikhathi nathi inombolo shamanje inombolo lethi balisa and say prophet I'm coming for one-on-one. Phatha umnikelo nga150 amalanga into sihlakala ngobe ngedaka sikhuma nje ngosose le nhloko ye-stroke isomthambo so yaqinelana. Ngicabanga kakhulu kanti there is an everlasting solution to your problem. Ukhona manje njengadimoni uanointed ubekiwe. Hayi sayalise professor. Sivalelise my brother ngisija sibe nemuntu apha ekhaya ngabe ufuna an everlasting solution. Yes Lord. Or an everlasting change. Oh my God. Empilweni yakhe egameni lenkosi ngabe ufuna nje Nkosi yami. Shaye moya empilweni yakho sukuma phasi usumele impilo yakho egameni lika Jesu Kristu. Athi umbhali waseKorinto besibili number 2 verse number 5 awusude my brother egameni lenkosi sivalelise verse 5. 2 Corinthians 2:5 2 Corinthians 5 verse number 17 egameni kusigcina lo mbhalo. Oh yes Lord. Lapha ekhaya mangabe ufuna an everlasting change empilweni yakho ufuna impilo yakho ishintshe for good egameni lenkosi suma phasi usumele impilo yakho ukhona umprofeti
njalo ngalesithathu nangimgqibelo lapha embekelweni spiritual life egameni lenkosi impilo yakho ayiphinze ifanane impilo yakho angakubona uthi yena utawuprofeta once angaprofeta i-deliverance yakho is a showcase sumaphasi sasake ute umprofeta kukhona ugatse wena buka my brother 2 Corinthians number 5 verse number 17 yes, Corinthians 2 Corinthians base Corinthians kubase Corinto oh yes Lord verse number 17 egameni lika Jesu Christ yes Lord this is abe yofuna an everlasting solution verse 17 yes Lord as kufuza nje bazone ngakho ke nangabe umuntu wakuKristu usitala lesisha imathizala setendlulile konke sekwendiwe kwabakusha ngabe bethi inkinga theminyakanyaka bawufika kumprofeti ufika kuNkulunkulu simakathi kwenda konke kube kusha egameni lika Jesu konke inkinga yakho iyashabalala inkinga yakho iyaphela nawe noma ngabe waloywa wendiwa ube musha egameni lika Jesu ngoba kuKristu ungafika khona ube sidalwa lesisha ekhaya la khona ngumprofeti wakho ufuna amadimoni the founder of a spiritual life prophetic lapha embekelweni Yamagama ngitike mina ngiyakuthanza wena sakufa ngitike come for your healing come for your breakthrough come for your prophecy ngitike mina when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is